Niwaw men mulianti Pwuhng ko kosonet kaisak rutungata lukayang way pagadan Pohnpei uya kubur kosonti katuaw. Rahnwet September sakwano Pahrek sakriyaw Ngilen o Rahnwet uya kalimawan ran and uya kubur kosontuwat. Jailan kakan kadlamo jail ay men peki hamanaman senatoran Kadkadaur uya sapul makapim. Kalangan Senator ko, ibahan po sa Chief Clerk o dukuran marakan, the roll call. Senator Abram, Senator Kiko Abis Jr., Aye. Senator Isaac Artui, Aye. Senator Ricky Carl, Senator Tucker T. Daniel, Aye. Senator Souwi Edgar, Aye. Senator Abelino Edmund, Senator Stevie Gay Edwin, Aye. Senator Brian Pietzait, Aye. Senator Jack S. Harris, Aye. Senator Francisco L. Yuanes, Senator Helgena J. Johnson, Aye. Senator Stephenson A. Joseph, Aye. Senator Sendelina Leka, Amen. Senator Miguel Mike Loyola, Yet ngay mai. Senator Kasinda C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Padaman mai kele. Senator Erolina Smovic, Senator Sheldon Chi Net, Yet ngay mai. Senator Norbert A. Perez, Aye. Senator Mitaro I. Simina, Aye. Senator Jason A. Walter, Aye. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Pagi esensial me tay sabulman kita ngolen be forum. Ay men mulianti Pwuhng ko kosonet kaisak uya sabulman tay sakaratan Enginkehlap wawlap pangku proen Engikelap kay puni pangku proen molen wow kala ko wawlap pangku proen Soko waon ki sabulmar lekan ko nanalang ko nang kanyi ko waon ki sabulmar labalap kay ti koros nan balian tiyak waon ki development government momocho Malel government national local or state waon ki Kabinan Pohnpei Honorable Oliver Karyawan Kabina Perman waon ki siyong kopong lapalap Joseph o yang amu siyong kopong kan wasaksit waon ki Honorable Vice Speaker Michael Floor Leader Abram o Honorable Senator kan koros ibilmen ulian tayo waon ki Malel lapalap kan koros nan kalaruwat waon ki oloisyo seriso so masakan men Pohnpei koros o labalaban kampan state kan koros o men Pohnpei koros pon kalapwet taga Pohnpei kan o men Pohnpei kan me patpado taga nan way laut kan sampa rakat o patreng ulia pamail kan nan uyak pur kosanti katuawat Thailand kagan katlamo tail pan ponase floor leader Abram. Kalanganin ka mo yung si speaker kasi liliya main ko. Speaker kong kupura yan kak patsayang atse sekaran labuwa magom. Ciyang kiyer walianti mumot ko siyang balwat. Kasi anong ilamalam wan kun ka mo speaker wan ko vice speaker. Wawong kampakapayro yan narupal senator kan kurusiya. Ibil chungolon ko wawong sabon machayin. Staff kan may pasyang child.
Rahnwet Pwuhng Pwuhng men Pohnpei koros meleli railkan me pachang child nan men kapesiakan. Mr. Speaker, ni wow men pachuan peki mut kesampal wujen kak sapulman kita Journal and Enginkehlap. Pagpagtaro karayaman tali sa bulman kita Journal and Enginkehlap koros mautung motion of masani Pwuhng masani show motion paitaro Mia masana pan Journal Kariyaman. Pit pagpagta tali retringiti masana pan Journal koros mautung motion of masani Pwuhng masani show motion paitar o chay sa bulman kita Journal and Enginkehlap. Kalangan dahil katla mo dahil o iban po na sa floor leader Amram. Kalangan Speaker kay sabali tungal sa wow. Iman bleu sa mut kesampal wujo peki child suspend order of business o ketiban item issue walu miyay kaptalungan seneto pagpangkan. Floor from reinstatement. Kamagut challenge katiyo apali ng issue walu ye introduction of bills or resolution. Pagpagtaro kariyaman talang katiyan ng issue o walu once on introduction of bills or resolution o imeban muyawi. Kamamatahan ko sanat kan o pagpangkan ansyo maugmailan katkilong. Mamawar aktay katla mo dahil Floor leader. Kalangan Speaker ni sakon momoje sa mut kesampal wujo peki child suspend order of business o katiyang ban order of the day may standing committee report. Pagpagtar Mia kariyaman pan motion. Pagpagtaro kariyaman talang katiyan ng isakeo the ban order of the day ye standing committee report. Pwede Mia kariyaman pan motion na katay katiyar po ng isakeo o iban po na si Chief Clerk. Standing Committee Report number 5 Kisilisa Client Reza Kriyaw Mepet Legislature Resolution number V6AH Reza Kriyaw sang Committee on Finance. Pwede report what patulong sang Committee on Finance ay iban po na si Chairman in Finance Senator Joseph. Kailangan ng gamoy Speaker. Muna iban pachoyan na naitsungal ko po ay benchiyang ko uyay tsungal sa karatan. Kapeng kay puniwo kapachapach. Ang kakpachayang sabul mo muna kung katukalang wasakan makunayangan tuka. Puro to, wan kun komun maing Speaker, Vice Speaker Floro, Honorable Member kan Korusia. Speaker, man pata sabul mo kompetiyo, uyata yung kamugat kachailan kak pakata masa ni Standing Committee Report ng Pwuhng sa level niya rin sa Kriyaw. Kariyaman. Kariyaman. Kamugat yuwiyawiya sa Chairman in Finance sa katlan ang masanapan report Pwuhng sa level niya rin sa Kriyaw o sa bulaman kita. Koros mautung kamugat masaniyay. Pwuhng masanisyo motion paitar o katkat ng masanapan report. Senator Joseph. Speaker ni Enginkehlap. Report what songasongan kapratong nan mumot kamumatan pagpagyo the resolution. Taan pagkadar lang sa panmatay Congress o wasagay. Congress and kak reconsider kusunod yung kawata o kita wan muni yung mapatpatyo 1 million limaw. Paan patsalang paliyo. Yay petro. Narupuya muna watcha patosang nan sabon man buin Pohnpei sa account and investment na aleta child kupratar child takima aso ko na ngan kupurpur sa paluwo purotong child kak kasana yung wasakan mo child mangi mutanan na perniya ano mo jo mat maing Speaker Kalangan din kawewe mao sang Senator Joseph niya masanapan Close report. debate. Mia kariyaman ben motion. Pagpagtaro kariyaman talang rutungti masanapan reports Pwuhng sa level niya rin sa Kriyaw koros mautung motion na masaniyay. Pwuhng masaniso motion paitar. Koros mautung talang sa bulman kita report Pwuhng sa level niya rin sa Kriyaw sang Committee on Finance masaniyay. Pwuhng masaniso motion paitar o Rahnwet sa bulman kita report Pwuhng sa
Lebanon Riyasak Riau sang Committee in Finance. Chief, Salam, Mr. Speaker. Rekia Sala, Raiban Ponase, Floor Leader. Kalangan Speaker, Regional Secretary Nuau Sapal. Speaker, man pasong yata kamaguto paging mod kasampal wajan suspend order of business o katila apali ng pesak tayo may pil kalantar. Riyaman. Pagpagtaro Kariaman dan Katian ng Baysak Tayo, Yay Pil Calendar. O Imeban Muyawi, Kansal Makamagutwo, Mia Kariaman Pe, Taikat Kater Pon ng Baysak Tayo, Yay Pil Calendar. Legislature Bill number 3 by Sakwalula and Reyes Riau, Legislature Draft Riau, a bill for an act amending Scale number 10/64/21, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2022 and for other purposes. Only Kairong Kim Saklang Watawat. Kalangan, dahil Kamal Mamin ito,
Sansal magtay kat nambe isak payo yay pil calendar o iban po na siya floor leader. Kalangan mang speaker, siguro mau sabal. Mang Mr. Speaker, pwede kaya so ay ban pasawan yata kamaguto pagkumot wajan suspend order of business o child katila wali ng basic lamaw may resolution calendar. Pagpagtaro karyaman talang katiyan nambe isak payo yay te isak limaw yay resolution calendar. Pwede sansal memia karyaman pen motion ak taikat katir kon nambe isak limaw yay resolution calendar o iban po na sa chief clerk. Legislature Resolution number FG by Sakpayo Line Legislature, Legislature Draft 1, a proposal for resolution requesting the FSM Congress to reconsider the disparaging aspects of Public Law number 22-139, which has deprived the Pohnpei government of its scheduled additional 20% sharing of our nation's public revenues in FY 2023, and to please return those revenues to the government and people of Pohnpei for adoption. Kalangan, Speaker Pampo na sa Chairman in Finance, Senator Joseph. Galakalan ko mo may speaker ni wawo karakara kamen. Pacuan yata yung kamagkachailan kak. Pagkatamasa niyo sa bulman kita resolution ng pagkupaay sa tayo level niya rin sa kriyaw. Riyamen. Kamagit o karyaman sang Senator Joseph Thailand kadlanan masanaban LR number pagkapaisak payo laban niya rin sa kriyaw LT1 o sa bulman kita. Koros mautrong kamaguto masaniyay Pwuhng masanisyo kamagit paitarok dahil katkat na masanaban resolution. Senator Joseph. Motion and close debate. Speaker, ni oralap i resolution watch me paytight ni Studying Committee Report number 5 tapos level niya rin sa kriyaw. Resolution niyo may pampagkatala lang Congress and reconsider muni yung maragats kailang vital the petro. Kailangan man speaker. Kailangan ang kawewe miyayal miyata masanaban resolution. Close debate. Masulara iban entertain motion mamiya dahil ang ratung masanaban resolution. Koros mautrong motion na masaniyay Pwuhng masanisyo dahil ratung tiyan masanaban resolution na pagkapaisak payo laban niya rin sa kriyaw. Koros mautrong dahil sa pulman kita resolution number pagkapaisak payo laban niya rin sa kriyaw LT1 kawata nin limarail palimaon. Masain sa lang speaker, magkaros utong ata resolution pagkapaisak payo laban niya rin sa kriyaw LT1. Rahnwet try kamanala resolution what kailangan na try katla mo tayo ibang pilpona sa floor leader apram. Speaker, iban beliau segera membuat kesimpulan wajib pagkakailan suspend order o ketiang ban miscellaneous. Miya karyaman pen kamakatwo pagpagtaro karyaman talang katiang nambe isak wano yay miscellaneous business o tayo katkatiya kon nambe isak wano yay iratoror. Kamu pa speaker Michael. Kalangan kamu speaker ay tungal sa karanwa pan kubromo wan ke floor Ria Honorable Senators Koros Irail tron totongkan upil ran mawon kaping payamawang tron Pohnpei Koros me paypayan men kapasakan. Maing speaker ay tungal iratoror an Rahnwet aban betata autapan kaireo misang kabana metated September 1 par Ria Sakriyaw me lelatong kamu yo patutiyang anuya mampaisin po. Maing speaker pwede irawat akasambal pwede tatawakan ruwasan pasanong kosanet mepit so kamanaman. En kosanet makapulang kabina nintuan aban truck
o katkiyang uyapan kamanaman, teso kamanaman. Or Mr. Speaker, sang nakaraba masansal nan Governor Communication number Pwuhng payo laban niya Reyes Riau egis kasaburbur. Wanan korong-rongkan mapitata Kamumatang Kusunet LP number yabugay sa kasula bunyal Reyes Riau esansal kawit kan mamia o soto kawit yung metoke karaba me patronan paragraph silu me alata so kamanaman metoke kabna Kamumatang Kusunet wo pada lang kayane sa pulmatrail sirikan pan kosontinan ranakan in school te naneuran te ni tuan me pan kosonti rengen kak sopay o kiyong open kayanong an kiyong open uya panaptan plaik o malkakan way te state andam me kosonet ruwase pasarigan kakaan o belkakiyang kiyong lamun katan totok en way bukat makol saron way sangni ira masansal matana kamutan kosonet to aban palanglangang ang kosonet makasaneti isungakan maka apiat apply kan way desire apply kan way mayay rail police officers kan mapatronan uniform ar mayay ituan met kosonet wat mamaur Abnanan sokan magmagit nan waywit nan kasapul nan tatangkan lel of iman office tanwaran way soap songkan like pukat ekenapta kaiden police officer makanabiyan sokors mawawagi kawewe palangalangang kusun nito oirari aumet pilibiltan wipan waw nakipalike mapan kata-kata sapul matail sirikan Pwede ang irariyaw met, ap kawewe ko pa naman, pen kawewe kapalang lang hirapkat, Mr. Speaker, itungalin ko yung kapunot po, kapangata itungal, mata-mata ko kamelen. Pinipiltani, so kiyang kaula is mapan waya po kawat, makaiten police officer, manamanwan rin kapana, HC o Tractor and Public Safety. Rangga katiyata, na police officer kan pan sa kuya. O pilatanin tuwar rosin ko sundatin pilata. इसमें बाना पिया था साइर प्लाई कन हुई नि मगतन प्लाई को मलका कन हुई मकोसन ने तुरु से टेस्टे दांडम हुआ पको नॉन्ग इनका कसंतीन नि मकुम और वो इनका कावे कुबरान लेजिस्लेचर नुये बंद ताकू रहते तो या निवो कोई की ताकन मनमान निंतुवन रोशन पासन मिस्टर स्पीकर नुवाओ इसकरे गमियों मोमोटुट इन वक्त तक संग मेंबर सिंपो Uptaki ang kabugayang kamtinsayan ko when kaktok al kawit sapal o kawit ito maluwat tampang uyawit. Mayay kitaypan itarga kawewan kabuna nintuan tamasansal so be it. Ama konong uyapayawan kakuyawi agtaling tawla. Ap kawewa itaran kaksansal nireport po ki fito yumit. Apan soto konong uyata info pagpikasal pang tatakwat etaban sotro santenan kuburan members o irailakan korong-rongero kawewe aray lutut. Iwiyaga kamo katupaki kamtinsayan ko en kakapukayang bukitaksang info o kamtinsayan ko en truck o kalangan report kito nan session wat katalang kakmangi o kiyang apolba. Nuwa o iwiyaga pagpakayo Mr. Speaker. Karyaman. Pagpagtaro karyaman Communication, Governor Communication Pwuhng payo, Dabanyal Reyes Riau, and assign lang committee and chayan ko. Koros motion no masani A, Pwuhng masani so, motion po itar, miya masana pen irawo, masolta, try sapulman kitar, assignment po, o ban assign ang committee and chayan ko. Miya tayo retoron, Point of privilege. Kamu floor leader Abram. Galangan kamu speaker. Kasabali tungal sekarang wow, mang Mr. Speaker. Iman tungalan kian semua. Wian kak pakiran mo kasampal wot jalan kak. Wan kiyo kasamo. Ulan
Ngun Pohnpei kesampalmen mayang paceng jail nan kalari meseng Rahnwet. Me kapingkonot kisang sang oros Souwi yay wan paron Wilson Enginkehlap o jail kat kiyang ay ulabulabon. Kalangan floor leader. Mr. Speaker, Welcome, Wan Paron Enginkehlap. Kami Vice Speaker. Komkubra Speaker, kono ay tungal pagpagan ni Ratoro ran irakuya komkubra po ki patrakman taropo men katetekan gispantala ko yung kakaira Mr. Speaker. Iman prong over pel te patawan ay tungal Ratoro o uya kamakit Mr. Speaker. Makompang kubra o mumut kasambalwat. Ikak taula Speaker. Kalangan Mr. Speaker. Kamu tahu Iraturo rin ang sawa dapan pitata standing committee report number KAPWARESOU silula banyar resak riau o ben LB number ya bagi sisak silula banyar resak riau. Sansal may kabrulang kamdien education nan kuya kuburanayo. Mr. Speaker, irawad ira kasambalew. Pwede pitata irayo na kasambal melel ang titian murkan, ang pengketrail o titian murkan. Pwede ropata tratra tutupso pat kasambalakan, sawit kasambalakan makunong pukti. Mele wag pasang naneweway upanak tanaganagalanan museum yo mauraman pamya. Sansal me uyapan totokwat patrolang kamti school LB number raya bugisi sa kusula banial raya sa kriyaw Rahnwet historic preservation patpatro ban campaign sap pilnian so katay kapagata nan legislature kay sakwat kamti yo me pil pantok irapat o wiyo ya katautokan en sa bulmatrail triyak o bilka kapali kawit or pwede kasambalyan rawat auraman memiyan sawat en kakapalta panan kawewekan memiya eleban niya troton kawata wasan nak tubso patakan te museum say patakan apo tatagan kak pisatikon na Mr. Speaker ibadon kami ella pwede aprong kapukaw sa palang kamti school ay man padon yata kayo kamagit pagi makamti and sap o kamti and culture tradition and historic preservation kak padrang o kamti school and kak kalwa uyaban totok o makak rubrupkan and kakapolta o pil repotong kawito nan malwat nan regular session wot iwiyagi sakaran pakpakyo mo Mr. Speaker. Kariyaman. Pagpaktaro kariyaman report merekamit teng education report pap kriyesak silu lapnya riyesak riau mesongon report kilong kamutang ko senet riap kisi kisu lapnya riyesak riau kamugatwat pagpagkamitin land o kamitin social culture tradition or historic preservation and Pahrek o report tong nan Mia timeline, non-session, regular session. Paros mautung motion na masani ay, Pwuhng masani so, motion paitar. Trial, Mia masan pa, Mia kawait. Pagpaktaro karyaman trial and retingti, masan pa kamakatwo, o Mia karyaman pa. Pwagi nanan la o sote, me raise nilamaray la, imepan wiyawi. Assignment what pan committee in land or social cultural tradition, historic preservation, pan Pahrek committee in education. Kalangan. Miyate Retoro. Speaker. Kami Senator Movic. Kalangan ng kami Speaker. Monay ban patro ay tungkol sa karatan ngawan patrong tano kamti yung kiyer. Wantin kami Mr. Speaker. Wanti Vice Floor o Korus yung Senator kan o mapil patrong trial Rahnwet.
ay jungal irachoror riyaw. Kayo epit resolution yo make up talong masilu. Resolution number 122-22 may assign ng social services and culture. Imen pa ko ma resolution mo kak and reassign on R&D. Yet karaban. Pwede resolution what? Epit opalban ko sunnet me pitata copyright o patent laws. Ikamelele me nanay sa what niya kamakit kay me uyawe me. Irailakan makin sound tay makin carp makin pay irailin nanan concern ki tama uyawe ni aramasaka naka copy arail mangan po arail kan o kito o not kiprong not kiyong katel men Pohnpei. Ari nanay sound technology met weta met 3D printers kak print carving beban tuweta to me aramasaman ko carve ki sound pong and we ata nan minute koy. Sound tay man niya kan malanita uros o tekata kan kak tekata ki rane upon tawi ke upon o kung na yang mo muna pan parok iwe po na uroso nan mo in technology na isa what aramas pan kileleta printita o printi yang bonliko o aramas tekata tuweta tame aramas man nan triki yang an muyata o yakita mamaurna panay nan week kay rana kay ari imakareta i men kopukoki committee na rin tipweki epit koirtan maurin aramas o ikamelele me o ipilmen pakita niya isa o R&D and biltola o rob masocho ko sonnet kitel Pohnpei State kakuyata pwede roti isang tipso bukat rin kak notlanan Pohnpei State o pil niya isa water ma R&D committee na R&D and talk resolution no ma ime kono ang wording and resolution and patronit tame miyan ang resolution no amaso ayan bilkak waktak la po yan kak apaliala inong resolution wot arimet may men ikoy yun ay tungal iratoror met o yaga ko makitiyo Parayaman. Pagpagtaro karayaman dahil kambal maamin ito. Tola Dahil sapal ro nuwewa pa naman miye nan komal tumotomot
Pagkupakumamia R&D pan Pahrek Committee in Social and Cultural Historic Preservation o apaliata kamumatan resolution of Legislature Kriyaw Lepenial Riesa Kriyaw o kapretonan Assembly. Koros mautung motion of Masani A Pwuhng Masani So motion paita Imen kabungalatre nempen resolution epuki riesa kriyaw lebenia riesa kriyaw. Ime kamu kita toke. Lamawar ay ban pona sa player pona sa Senator Mopik. Kanangan ni Speaker ay tungol iro toror koryaw epit pakpak yo mabanto kay komoy. Ay tungol pakpako o imen komuyen katong kopna man kuproma Souwi o anana pa te komkalep anana pa katailen kawata Commission and Inquiry pagkatailen rot tame paratanan COVID-19 kayo opol panaramas niyan sa umauta te kodwal sa letala ong mauni. Ikameleleme rop panane en wuyawi poyaki en kak katete yang ketail me soundbar yang maketail kono keketailen kono bata en apalia ramas ang COVID-19 niya kono bata me mau po ikameleleme atail kono bata so traitor within the 2 years. Koreaw national government kin kawewa metana mia sawas kay me offer yang public Pohnpei health services ren yang apali sa umaw te ren yang tatong rail akatal sa menaleta sawas puko kosilu mia medication me available on aramas me Enginkehlap o aramas me utan luwach ki COVID-19 atau vaccination. Kapayo mo inira magtaibla na rot tama kareta ventilator ko sa totong yung aramas niyan ki respiratory failure niya sa maralil dan mo. Ikamelele na utang katailan na rot pagkatailan ka kawewe yung aramas tama kareta irob ka sotra uyawi kaniya sa ume miya tipsa unta tokak o miya uni okay aramas meale okay aramas so o treatment sa tolil aramas. Tami concern ki robkat ko kaniya sa ume ibat patulugiyo ngasal bilyang ata COVID. Ani yan sa ume ngasal yang ata COVID irail ko propana ni rai chok Russia me patulugi poran kak prala o sawas. Ketail na itail chok ay mimi Pohnpei Likamotor restorak sa wasaki Pohnpei State opolpan aramas na sa COVID. Ari ko sa umbalki irokat kweki ketail uda mo inanane aramas kin pei tok ran korosong ketail tame mo mapit COVID ap mo inanane kaitekin ketail may sabang report yawan yawita mapan apaliala peitong kan korus ya me aramasahan sang nan commission yung mapan opolta sang ren komu teren kopna irokorya me pitot me men kasaleta epit dialysis machine magtay memian mo miya aramasa ko ime mimi Pohnpei me anane dialysis resotokak magtay sotokak input ya katay sotokak wiyata shunt no anano ko yung nan balurel poren kak access dialysis machine ka ler Rahnwet sotom mun kasanti yung sang public health me aramas pukat plan kak opal poren kak chopta dialysis katay asayer me dialysis machine kan wiyata toker o ekak apali aramas pukat ime katay raganuya rabananane Pein rail patoila likiyo po shunt kan en goyang nan palurel kan poren puro to dialysis
mele leuya ni atail an ko pukon mamaurin aramasin Pohnpei kay te kana tail pukok tailen ropata tame pan ka nan mesin buka tami ayer retail ak tail so wato samante aramas makak input shan pukanan palwaran makak kilong shan pukat nan palwaran aramas arian ka concern po miya aramas kay me ban wiya mimiyo mela por sa ka access mesin kay me miya ayer retail ari iroriyawat wiyak ya irotoror po ikabelele me iroriyawat ketail ko sa saya rain sa uray ketail pilken kito public health and ko to ketail korong yang sang-sangan aramas kay apo kami lele me ain sa wat ana taulangar ni inquiry commission yo ketailen kito aramas saman kan renut robotong ketail ma melel irobukat ye me Pwuhng o melel tetame wi yawi ain sa wat ime konongan yawi temia eusang maban mau sang tamu yaw ari ay tungal rotoror koryamet kalangan Senator Movic we kawait kan masansaler lapitata kapalen monwani tail miate rotoror kami Senator Exide Lan, Speaker, muna ipachoy Kagtan kay punya wow ang pachang jam magam sekara nilang. Kaprito ng chamber wang kumi speaker Yamaguchi, Vice Speaker Ngilen, Lord Leader Ramo, Honorable Senators kan karus o karusian may pachang child minsan which. Then ilacha out pen at to monwuni pala sangayo me kom kapukaki Committee Health to Senator Walter, Chairman in RT. Floor motion riya wala rano instruction in floor motion no document na pala rano achal maangit pa one rule subpoena can 24 hours hearing can 24 hours executive can 24 hours report can 24 hours may sama pala sugang ka pala rano sa angi HPay ka speaker sa palisang rano sa pachola rin director in health Ibil kapung kaya politik dia so cucuang engineer meldem mensang win Amerika. Dapat ran Pohnpei ran lemau. Aklok isak mensang ucap Enginkehlap presentation out pen arai rop ong LL engineering ong 16 million meluluwang kamawala muni. Asa cepcemaran director o staff ni witness kan mo. Committee note Chairman and RT Senator Walter o staff. Sa pacholara sa chapchanan administration no pacholanan ward co supply IT morg and Senator Yonisa floor motion no petita over capacity imemelelo Pwuhng last week me patient pachonan nail poaki solay charpage patient mo muni 90 capacity patient mo muni 9.1 million iwan macheka kapalian mo ayaw floor motion pachosang ren Vice Speaker Senator Enginkehlap ong restriction in security court aray kinsto aleta may visitation ta ng kachinain kan ta mo kung pacholong puwaki aray SOPin COVID open nan chichari may muren medical team mo ban chupa na rangka kakis lift kay wasakan apel morg pel mimni maximum capacity ran mas pacholaw mamuni mimni 70% capacity ran negotiate kay patient kan nan working na medical ka or kala nan surgical arrasyon negotiate patient ka kala na maternity work history work influenza season match sa pachota nan emergency mo tan over capacity po so chay ICU bachailan tan kamawala muni tan funding so chay looking sang funding po tan street char funding and match on kachangatan mo ya so char esto chapsang char rail tan chapsang funding ibil pako gila monwuni poki rawian nanchi rapchen it is sang wave in COVID positive test lella 700 5,000 23 kapin sala talar ahmet rabil doyang influenza amoy kaun up kay mo sang ni COVID lel influenza bil metor pallaut man Pohnpei so ala flu shot kaw karata so mao nin
one kaya isang COVID to. Apkanta nga i-chok si patpachuan siya tama sa tawi rano o kasileta. On ventilator ka tama tarakter pasapang rano. Medical team mo makan recommend tok tama ranala is makakal ventilator ka. Medical team expert to makan we had a recommendation kind then administration the director. Amia pere sa wano private room psych to talk pwede turnover psych uyawi. Ceremony uyawi la reach turnover ma wawi match. Ay one out ben to masawian mo speaker. Reporter nagpacholang more take time up instruction in urgency in floor motion na napalisang lang na Mr. Speaker. Kailangan Senator Excite kawewa mau written report pampatrolong murun Rahnwet. Miyay ran kapatapat. Kailangan Speaker. Kamu Senator Walter. Kailangan amo na ipacho yan siyang gamasa itong sa kartang kay pani wow. Apo ay yan siya itong sa kartang kay pani ang kakpacha nga siya sa pulmumet siyang armoy pacho tanan lang. Kapratanan mo Speaker itong wow and tokay kami Vice Speaker floor leader o honorable members kan koros. Ipacha members o kasamo melal pachaton sa ulukan na lialuyo. Juan Baronel Gamberger o Chay Korusian Speaker. Speaker Pachang Chairman in Health o ang kawawa mamiya niya isa wajay Pachang Chairman in Public Works o ang concern kan koros. Speaker kakati sa isal COVID-19 lal sampapon. So chow wayo no pata ong apulpan so mawat. Chay isa pulman kisompar riyawan kakaunap when lal public manwini apali Speaker ina ng kapeng kupay chap. Ma wasakan may social Speaker utaan na sa isang semen ka may achay la pali COVID at wacha jo wajay kan may social ka unap miya an kakachay sa isang lo pachay ang Chairman in Health utaan na achay numanwini utaan they're overworked ama naman nurse kunjungalan ki 12-hour shift may chiban sa pungala each department may kan tatoko tauli awawalu. Ari ipaki emanaman members and very be sensitive about this issue. But kay TikTok mga yumach. Nejay chokcho utan malawlaw. And thanks sa kartaan Chairman Nelt, we have a 90-bed capacity. Nejay population utan lautsan dami. Abu pa dyan concern kang karo Speaker. Ipacholan mo utan ibil na pala ang pagkajoke na tamiya. Pagkapang kay one tatok mao marawiwiya. Iman pagkira naman members, child, anana sa wasasan mo numelan. Child lang pura larapa kita may sa pungayo. Child lang kapuang kayo, sisyo, recommend child nuya. Let's move forward, oklan na tama kakmaulan lakap. Ang COVID, Speaker, utani kapang kaya child pali COVID pa. Mas char ong yang ay kasilal kita ulul mau ong misin che kau utan chok che ka maban recommend ventilator chok che kalab maban recommend misinan kolong an kakache sa isal ventilation system utan monitoring 24 hours ananamiya che ban post man chok chong ventilator a che ban short pali che ka wasa isal makaiti COVID kalab ma che ban apali songon so mau che kan pilmimi rechay sumawon sa kaincha laut sumawon mong yung chayta singkalaw cha COVID o chay focus ang COVID kamela lumong kabisalet kay chaylanan na utan focus ang COVID it's here and it's gone chaylanan na tulang mawakalangan Speaker. Kailangan Senator Walter. Speaker. Kapatapat may chansal o chansal may report long ni written report mo rin Rahnwet. Kailangan Senator Excite o Walter Ong kapese. Speaker. Miya ito iretoro. Speaker, ngayon ay tungalwa, ngayon tungal yung kakapin on Chairman o Senator Walter, Chairman Excite. Pues sansan makamakituwa wiyaw po kay makit kawewa karakarakan sansal uyak concern akay tonway makareta iratoror ko wiyawi ikambing ki kubrara
Ang niya so mapulito berangkak tuwang namuniyo dan aleta memelel. Ulbil kapingu ya bantotok me chairman ya. Mele kurmau tiang ta karapawan pan bawai ko tumuri. I kapingu mo. Pogi niya bilpan pukutier nan toton totong kanan legislature pan sansal nan channel. Tamira kau kedai panat tap meren muda. Pogi procedure and rule mereport area po patlong ni ratoro rat sudah pakpan saliter rule poin kak oral report ikapengki uyapan taktiku aitungal kapeng chairman excite memelel apol ban namuni sudah ban poyaksang and tatak tekira koros pogi more sudah spare eutra niya ban sabung concerning public utampan tuko paluwa yang menapan kamala cocokan ari enka kuya kairorin amanaman ton legislature wat nintuan kawewe mesangron senator riaman ma Pahrek ni maunu talen oraman yang menatelpan kak kamawela ya kamaulan coco main speaker mga yaramasan patulan ni totok ni kapal saleta latis pala absuto kanawano makayan sa usuto ba ang porta teba ang porta masamasan poy sili poy suto toto suto wag sang trok ko traktoran sa ut kaya sa ora ba masamasan poy suto toto suto itaran mekot anak dahil nito kiyong nanarail suit yaban numa Armain speaker ay tungal kapungangolo ko ikamelle meropoto kakwailong yawan sa umur pagtsurnalo kita ipanatap lakap tepali kalangan main speaker Kalangan Vice Speaker ban po na sa floor leader Abram. Kalangan speaker kasabali tungal sikaran wow speaker kong kupura mo na iban patsong niya takamugit ay men bagitak sa ilan kakuwang ki patsiton sa machail acting Director ng Souwi, Mr. Wallet Salias, child at Pwuhng. Kalangan floor leader. Speaker, Nuaw, Malgubura. Iman Batsuan, sa karong mga kasampal mo, so pagkak child suspend order of business o sa patalapan ng V6AH may bill calendar. Pagpaktaro karyaman tanan sa baltalan ng V6AH yung bill calendar o sansan mamia karyaman pan motion o Kadkadaur po ng V6AH o iban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number 3 by Sapwekeikat line Legislature Draft 2 a bill for an act amending sale number 10 and 64-21 the comprehensive budget act for fiscal year 2022 and for other purposes only Kairong watawat Kailangan pwede kamutan ko sa network repitata moni ay ban po na sa Chairman and Moni, Senator Joseph. Kalakalan ko may speaker ni Wow karakara an pacuan pata sa pulong committee moni o yata yung kamagit sada nagak pagkatao masa ni o kachiyang nan Enginkehlap watawat kamutan ko sunod ng basilubugot pa isok walo level niya rin sa kriyaw tagaryaman Pagtaro karyaman dahil katyanan maasa na ben kamutan ko sa net silupkipay sa walo laban niya sa kriyaw LT1 o kriyaw o Enginkehlap watawat. Karos mautung motion o masa ni Pwuhng masa ni so motion po itaro tayo katkat na masa na ben. Speaker, kami alam maganchupan kamutan ko sunod watcha pachoyer pagpura naman sang non-report on into an bill pajawan pata committee usong an oralapa apno mo jamat my speaker ko sunod watch me tagpaki kampanya mo nunit rusun mau and gagre program when chala to nangin wanalap sang nan poinen chun to talk o apaligi anan kay meray tiyarta mainin anan karwaru ni wow mo jamat my speaker.
Kalangan, Mieto Masanapan, Speaker, Kamui, Vice Speaker. Iman Badawan Tor Parantatang Senator Exite. Vice Speaker, yield floor on Senator Excite. Senator Excite. Kailangan, Vice Speaker Michael. Muna pambacho ay sakatam kay punawawan kolokol siya, main Speaker. Pwuhng ko mo Speaker yung mga Vice Speaker Michael, Floor Leader Abramo, Honorable Senators Kano, Karus, yan mapachang Chinese ng watch. Iwaw karkarakan men, yaw kamukot, kailang kat supplement kita, floor amendment, dan bersili sa tayo, dapat niya sa kriyaw, pagkaryaman. Pagpagtaro Karyaman, dan Masanapan, Kamumatakan ko sa natsilup ko pa sa Pwuhng, dapat niya sa kriyaw, Thailand Filmasani, floor amendment of Prisili sa tayo, dapat niya sa kriyaw. Paros no true motion of Masani A. Pwuhng Masani Show. Motion po itaro, tayo katkat na Masanapan floor amendment. Point of privilege. Kamu state sa Kumurunga, Speaker, kay di isong-isongan essential mo, may sila mo tayo sa Ngilen floor amendment, Chairman in Finance, introduce the song-songan kawit. Kita adopt kita lang masani, Mia close debate up. Bagi yang mengitengan kakawewel, nagda Vice Speaker, kita akan Souwi defer lang. Ini song-songan Thailand ka khusus kilamas, for amendment, Chairman in Finance, absent. Ang gupro ay ito song-songan. Tayo kumal minute. Speaker, Floor amendment of Kusili sa payo, dapat niya sa kriyaw. Paan po na sa Senator Excite. Kailangan, may Mr. Speaker. Floor amendment pan Chapiatan Pohnpei State Trust Fund Investment Plan niya. Ikamalala ma yap miyaray investment plan. FSM miyaray investment plan. Root pilmiya, maasal pilmiya, palaw pilmiya. Foundation ka pilmiya, business ka miya. Ayan Pohnpei State. So dyan Pohnpei State Trust Fund. Pohnpei delegation pampatula yang petitioner conference yu babangkap chapeta investment plan. Financial institution na atanggi Raymond James. Rapapali $7.9 billion. Semen machayapan pupanangi atanggi Jason Miyabashi, ENHI Regional Manager. Panggilag sa background. Papa machapieta Deloitte & Touche. No, CFO Bank of Pwuhng. Manakapot kasipos ng Ivy League School. Sabi pa yung mga ko pa, semen nan, isang semen na makakawawo kaway tiya sa investment plan. Yaman mo siya kakawawo, anaman investment plan, the trust fund, mas rocha pay na siya. Siya pay kasal ki MRA. Siya pay kasal ki 37 million sa account na Pohnpei 9. Siya na chapeta pay ni siya trust fund. Huwag ang municipal ka mabisasave ni Ray Muni ng bank, ang kapalyang invest. Maramas man yung invest, kakayang palyang invest na trust fund. Siya yung kipa na ew kupo siya, ew financial fee. But siya ba ang pachuan ni siya Muni ng bank? 1% of 1%.
Working 1 million na pang yata jo 1,000. Ama chay college investinan na 1 million pang yata $180,000. Kamkude isang nan last administration sto poita. Working kawawan AG Dana Smith. Baca invest money at tapaldar triple money. Money misong dagdagi kosa nan 2 million yu. Chay bil taper money on microgains 1 million. To put your money in the bank right now, with the average inflation, negative 4%. Match is 18%. We have to invest like our lives depend on it. Abe nining kasompal, imakarita Pohnpei delegation ana mukit kuway. Ni wow na karkarak. Chay mella kasompal kita Pohnpei invest money. Muitang municipal kan kanyang invest bill. But I will lose money. Bank one makulukul money ka, I invest. Achay kila money re-rail. For every dollar we give the bank, we yata chala pahayo. Achay bang we yata 1% na 1%. Chana na kasalang way machay ka we yata Pein investment fund. Chay kusiya money, ayani chay money. Chay spend. I may yield ang floor ang Senator Ricky Carl. We are Chairman Environmental Climate Change, but mga pachawan air investment mapipi wiyaw chay kakira lang. Kailangan may Senator Carl. Honorable Senator outside Chairman in health pagkakawit mo mamiyawang mabit investment. Speaker kung kupuran puin kakiyang padpadwa ay tungal sekarang wawan padang aja lapuya po me komiti yang clear bagi kita legislature wat nilang itu ngalwala bang kupuromu wan ke vice speaker board leader honorable member kan paros Israel ko mabil patyan kuya laman wad nan kalari kalangan ni senator said iutung ni unsak kawit na pit investment tatakwat ala essential me government toto pato yang ernan jangan dadak matuat mat koran kak rabagi elen money lekin revenue kan me business kakin kamal ke government ari kamelen manan moiwat elele ranso kon state government dan yang kediang pato yang nan sangon wiya pen apel pen money matuat mat sansal me mian nak nang game national government wiya Madana niatan Pohnpei state, niatan state chego. Le Rahnwet robot pen winin sangan nagnat puko dari sila kenyang mangi, tapi padongan. Nan le benasyo me PPA yang padang sangan tatawat. Lapanan poitamye. Niansyo me when money you me PPA padongan longang nan investment. Patron 1 million point real. Kayun winin money makota nan madanin sumbung wano nan maywo patron itala silop wannen pergi magmagatin investment anso. RPPA yang kaya mau. Rahnwet pergi kasantikan memia investment wo kamala main katiada kak mia sangrai kan ma bawali BPA me rabil son kapalin investment wo sola nan ansyo ma covid parang rai sola wasarapan padawan sang ya sangon mo ni matua tem ari yang ujung tatak mau toto me tian legislature buat kau na pang Pohnpei nanti yang tatak buat Dari sangon kupu-kupu ramai tua temet, mapan kaitan kecil, mapan kaitan tian tatakut, apaan yat, ois, kui kamelele melakam pali, magdai sudah pali utan tatakut Pohnpei ta naneu tian tataktoro. Kaya sa walman ki anse umau anse wot pueki, mia kawit sang kapiname, apaan kau na bata. Sangan tatakot dan miyang Pohnpei state,
pagdailan kak eukiyang Congress jangan moni kan merakan patowan lang nan account metena Pohnpei state mata niki anka kenentong nan berkecai makawata dari ujung kawai din senator site kayaan and bilmiang kecai sawul mangi ansio mau buat jangan kayaan wat kinuyau pakai nan paro makcai kak pajen kau nabatan pajen song and kak apple nan we alaman amwat and kak kau na bangkal jajan moni you delegation in legislature you the delegation in Pohnpei you and Pahrek kayaan wat maban wiyawi maslikan Pohnpei yang kapor-kapor gema mon atai bang kadiang nan taik sangtan plan in investment agdadan bilkak Pwuhng rai semen kan orang kawai kin kedai sangan investment tak sangan wiya pen tatok tak wiya pen nakut moni tak meban Pahrek yang sangan wan moni magdai kakapali business total me pilih yang sangan tatok wato essential me kamau ben pilmi investment laut me dia mok nan investment kan me nan Micronesia Padoan Micronesia challenge dari one money what essential yang se NGO kan apa li conservation of climate change non Micronesia dari kamelele maraka kuya kuita Pohnpei state ba pambil katiang nan sangan tatakut ban kuita irayu memen Kadkadaur kesampal ki essential government toto yakila win in sangan nak what source in revenue Rahnwet ite source in revenue yang kamar government tax kan business kan fine irawat essential nan resolution yung magkailap ke kamanata win puko the tax puko kedua patot dilang national government Arab kene ko tong kai Mamet pan puita apan wiala ceten totaki me pan inen ceyu ong Pohnpei state asir pan padoti la palikero ekisap ko kultato ai iran kapadapat met speaker ro kataman anjo umam ko terus ko penyampaian yang komunal tapi kamu mendapat kalangan Kalangan and iruan kapadapat Sansal Senator Carl Miyata Masanapan Floor Amendment Masanapan Floor Amendment Kamu Senator Ekul Langan speaker inanan kapengki pamamataan ko sa network Muhintay ko ros kasampal ki Thailand kak kalautela Thailand state. O ito kasami yekis o ngan suwat driver tuan magkatailanan justification na napupukat. Kaiti Thailand oral justification bukan justify tanan. Especially sa mga laban center o mayay kasambalin Thailand ka corporato laut sang tama kadaikin abalinan bank 1% of 1% ni kawawan at siya amag Thailand invest 100,000 na balo laban me ako tami min patrong kaiti shoto ng Pohnpei state shoto mo ni Thailand invest miya mo ni mag Thailand invest one investment to na kadai tapon ki municipal government additional revenue try draw out of that investment. Thailand Batawan may certain and Pohnpei state investment. Isa yang kami. Tanan nek besang Pohnpei state investment or Pohnpei state trust fund. Trust fund is a different thing altogether. Korea wong dami chairman in finance. Saya nan kamal. We are healthcare premium fund.
Gitrail can typically associated healthcare premium fund on your health-related issues. I kapungki oral report me Chairman in health kasalata. We will shirgak mo ibil taman I major problem when monuni ni kasalaban Chairman in finance so theater. Are ma totoo wat panguyawin ang fiscal year meganin amoy tegak propagate theater ong fiscal year. Ama panguyawin ang fiscal year cup ban Taiban kamanata sentruat wota. Iwasa may iyagis punot kiyong tama miyan suat. Kaya iti isyuta men support isingagan me panggola. Ito may men patrón and speaker. Makataiban Katarla delegation yo katailan sa lumay office and kak select isma appropriate committee makonangan patrang tatawat o isonganan suat me ikamelal me sa material morning committee kinabali songan sa ilak bukat. So iwasan ni imen Thailand nagis pro ong tama miya. Healthcare premium fund ibil lelmet ibilagis leler point yo magtrail na nakpenesent na account wato itrail sure to talk yang purpose trial kin apagin sawasi ka trial tan nanan so kan magtry kin nanan sawas apagin melalagin to ko health related issues magtry banta makamatong related to health related to health investment it's maybe it's all encompassing magtry men magtayban totoong kami tagay men patrón magtayban alle healthcare premium fund to katay invest lang muna upon puyan ka benefit ni manuni I've done all for it iwasan mi yagis mo ansawad na ni sitagak yang introducer in floor amendment kumbang per I support ong someone niya tawat o source me banda togi tu tan ong ya palang in yang tungatatam kahit ki isyto kamelel tama kom mamasan yan I tami men berowan fax kay me miya investment magtay min invest round kahit kita stock invest trail source of funding will should it's a source of funding magtay banana mo provide yo ko ang kak angela masligin tama mi it's a restricted fund o mo makalalabak pa mi meeting bang uyawin ang fiscal year me ganin temenan makeup kumanan makapo ikak sawa siya man ismaman yang part of a delegation mas speaker pansel iwasan mi guys amount day will labalag kailangan speaker kailangan Senator Atwin miyad Iran kapadaba Speaker. Senator Movic Kailangan speaker yang ngoy me bilyang mat natawa ong ni tanwe sansalasang introducer in floor amendment na ko sambal Thailand we work melel ong land investment up yet ay papam ong kosanduot ma katay legislature na Thailand we kaya mo investment o Thailand we kaya ko sambal agtal so invite dito ara masakan ran ko to puran ka kawe yang katay pon mo model legislature katay pon and we ay isme bis delegation me ban ko lawo puro to kawe yang katay
rabang kawewe ni utang Pwuhng teso. Ari apa bukan may kasambal ki imen kawewe and koto retrail. Ketrail kak main invite rail ran koto rai kawewe yang ketrail kame kasampalin investment. Koryaw nitatalklan healthcare premium fund ikasampal ki tame Senator Edwin Casaleta na kintatalkong health issues. When yung so may patpatraway aramas na ko'y kuyilaway on referral sang Pohnpei state doctors relel kayo so to sa wasaparail ong ni accommodation te yawasaraban ko sa niya so maraw yawi opal ban doctor. Kecuali saya ingin juga kosannya di sangon kosan tu buku orang aramas aku kecuali datang ke sangon money aku kecuali travel lah aku kecuali wewe ki investment aku kecuali invest healthcare premium fund tu. Tame Senator Edwin Casaleta miaya may child investment bila outside for an investment company yung US. Aku kecuali so tatang kita may intentionan mo. Ari may yang Casaleta mo kalangan. Senator Movic, Senator Perez. Mr. Speaker, mo ay tuwal sakaratan kapin wow. Patan kubukan bang kuburan samutrat court. Wan kun gomo Speaker, Vice Floor. Iban parawan uyata motion you. Parawan target kawan. Speaker. Floor amendment number Legislature payo lepenjal Roy Sekriyaw. Nga kasailang Committee in Finance. Speaker. Sudah karo yaman. Yaman sudah. Dahil kombal mamin ito
dahil sa palero, dahil katkat nan masa na pen floor amendment of kisilisak payo, laban niya riyasak riyaw, umiyak ka magatiyo, anasahin lang Committee in Finance. Umiyak ka riyaman pen motion. Koros mautung motion masa ni A, Pwuhng masa ni So, motion paitar o floor amendment would reassign lang, te-assign lang Committee in Finance. Wag ya tayo palihala floor amendment of kisilisak payo, laban niya riyasak riyaw, dahil katla mo dahil o iban po na sa floor leader. Kailangan Speaker, kasabali jungal siguro nuaw. Speaker man nuaw, karakarak pag challenge ka kuya kupurki, flora man nampe kisilisak lamaw, laban niya riyasak riyaw. Pagkaryaman. Pagpagtaro karyaman, tayo pagkatanan, masan pen floor amendment of kisilisak lamaw, laban niya riyasak riyaw. Koros mautung, kamugato masan ni A, Pwuhng masan ni So, motion paitar, o tayo katkatnan masan pen floor amendment. Baan po na sa floor leader. Kailangan Speaker, floor amendment nampe kisilisak lamaw, laban niya riyasak riyaw, songon-songon amend LP nampe silibu ko pa sa walu laban niya riyasak riyaw, walti riyaw. Ma promal ban kupure floor amendment wood, songon-songon kamagit muni kay pan sa matel pali. Susu muni kap. Muni bukat pan Pacholaw santi palaut pan all others so building and crown. O one muni me siansal peita patpacho ni jala limanan waligit sama. Ngilen Speaker. Kailangan ng kawawa sang floor leader. Miyata masan pen floor amendment. Close debate. Speaker, point of information. Muna iban po na sa motion no. Senator Joseph. Ay kailangan ni yang patuunod yung floor amendment acts. Wasagis may man ali the clarification. Bapit standing committee. Namuman mamiya wan muni yung patuosang ng standing committee. Patpato no wan chala nan packet may siya siya po. Hey, Pwuhng. Sansal may sablumatay cut-off date ni September 15. Imag trial masan inan leadership magtabyo. Kung kubraya, wawa medyo kalan ko yung standing committee. Siya cut-off, siya ang Pilipiniyang land cut-off. Seka kuya totoo ko yun. Huwag kong mamaya na pin committee mo rin ran. Isag lumaw ko wala, sulagak totoo. Ama, seka man maminit siyo. Siya lang ka kuya open. Hey, tama yan isang sablumatay accountant o chief in AV. September isak limaw yung cut-off date. Imag trial leadership kuranto yung ay patawan. Non-sablumatay leadership. Huwag kayo tinong yung procurement, mag-cut-off. Operational matters, sabahan siya cut-off. May chungan wawa, may kak siya po kama. AV ka patuto ka wawa po yan kak siya isal. Kami patuwan pero ko po, wan magjaybaan kachikisa nga, tapaan miyo receipt masyay gusto ko to, pasok siya muni. Dahil kumal maminit
Sa baler o tayo katkat nan masa na pen floor amendment of kusidisa. Motion in close. Pagpagtaro kariyaman tayo ang retengti masa na pen floor amendment. Koros mautung motion of masa ni Pwuhng masa ni show motion po itaro tayo retengti masa na pen floor amendment. Koros mautung tayo sa bulman kita floor amendment masa ni Pwuhng masa ni show motion po itarok tayo sa pulman kita floor amendment of kisidisak limaw laban niya riyasak riyaw. Miyato masa na pen kamutan ko sunod. Kariyaman. Pagpagtaro kariyaman tayo ang retungiti masa na pen LP number silip ko pa isa kwalo laban niya riyasak riyaw LT1. Paros mautung motion na masa ni Pwuhng masa ni show motion po itarok tayo retungti ang masa na pen pilwat. Amona tayo pantaula iban salitir rule ma required duplication o declare me kamutan ko sunod silip ko pa isa kwalo laban niya riyasak riyaw uyalara LT2 LT3 Kamu Chief Clerk Senator Abram, Hey. Senator Artui, Hey. Senator Carl, Senator Edgar, Hey. Senator Edwin, Amen. Senator Edside, Hey. Senator Harris, Amen. Senator Johnson, Amen. Senator Joseph, Hey. Senator Laka, Amen. Senator Loyola, Hey. Senator Ludwig, Senator Ngilen, Hey. Senator Movic, Hey. Senator Ned, Amen. Senator Perez, Senator Simina, Senator Walcher, Amen. Mr. Speaker. Hey. Kailangan Pengelaan usus ang kaumutan ko sa silip ko pa sa kwalo laban niya riyasak riyaw LT3 Act Women o karos utungata kaumutan ko sa netwat. Rahnwet ay kamanalar kaumutan ko sa silip ko pa sa kwalo laban niya riyasak riyaw LT3. Chief, masular ay pampo na sa floor leader. Speaker man berjuang kamagat jalan ka kumal di sana nung yago puro sa balban niat ko isa ko success. Speaker announcement. Speaker. Speaker. Mona tayo pan iban entertain motion no ay kamela na mo in Mia Chairman kay men pakair makupray a floor kung na sa mga Chairman ko Senator Walter. Lang speaker ay tungal sa karong wow sa pal. Yan ka kulyanti sa mga committee ng kirtan pa yan way pachang Chairman himself, Senator Perez, Acting Chairman himself. O sa kita may committee kapachapat pa nagsagatif Rahnwet job. Ang kakachasang sila members kan, may miya kay members pa may makakusulang next week kari isang nimo speaker. Executive meeting nga pa cancel on next week kalangan. Speaker. 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 Yes. Senator Edwin. Kailangan speaker doon may motion yung miya Europe. Ito may ba doon ang assignment din Vice Speaker may bit memo may info na would assign ang committee finance mo kay di
Karabawan bil tiang lang ang kurmao. Main the check will open ta we have been oral report of kami min batuan essential mo we have been override will should require Thailand report by motion take up override. Ayat mi min batuan ki tama mi PC 1 PC 6105 me pit like in Pohnpei describe like in Pohnpei. 1 PC 6106 we have been display of the flag. Mo ito batuan wasaki sime Israel police country makan apali to papiyata flag. Ito wasame batuan me nan section 5 me amoy lang kapinan win Pohnpei and establish rules and regulations on we have been half mass. On abmelel level up in government kan o Israel traditional leaders the Israel distinguished citizen kan memiya. Nan 1 PC 108 mepit state anthem betawan o gwi me Pohnpei state anthem ban mi. 1 PC 6109 conduct during playing anthem. Iwasat me betawan me yansu me anthem ban play to kolben anthem ban uyawi o flag kan ban display. Ita uniform officer kan pananana stand at attention o salute so bilang flag o salute flag o ansu me display of flag or state anthem re ma ramas in uniform and ban but wasakis ite me rong Ngilen anthem ban so bilang wasa Ngilen anthem ko sang yo o will stand at attention o salute re moinong rem Takarabe me kabina kasaleta me tena Israel police country magakabita mo in surmetail ko sunnet suto wasakis me utan patrol me police takale pemag mo aramaskan ba suto kok sires like in Pohnpei suto aramasman bangkak to ka like in Pohnpei re I moment surmetail ko sunnet met I men patrol that committee ban tolan an assignment unless me motion in override ban we men song batuan answer what Mr. Speaker mona ban kalan Senator Edwin o KAPWARESOU me mie pergi ilakwo assign ang committee in finance the committee in chayan ko kom kupure mal tawla o report kita berjalan kakapalianan Nituan kupuran palimeron kalangan. Kamal ma speaker mono mo ban bonus sa motion. Kamal. Hey. Meniam motion mo? Meniam. Mo motion ng dalang kamal dia. Kamal. Speaker.
Try Chapaler o ipan entertain motion me mayor. Thailand Rahnwet sang nan wiya kupur o Chapal pena niyet klok isak. Koros mautung motion o masani ay. Pwuhng masani show motion paitar o imeban wiyawi. Try bang komaltier o Chapal pena klok isak niyet. Speaker, Amen.